Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Afurika y'Epfo baraye bakoze inama ikomeye cyane yabereye i Bujumbura igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo, i Bujumbura ngaha mu gihugu cy'u Burundi haraye habaye inama y'abajenerali b'igihugu cy'u Burundi. Inama yari irimo abajenerali bavuye muri Kongo ndetse nabo muri Afurika y'Epfo. Amakuru twamenye nuko iyi nama yari irimo kwiga ku migambi mibisha igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi akomeje gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko abajenerali b'u Burundi, abajenerali ba FARDC ndetse n'abaturutse muri Afurika y'Epfo bari mu Burundi baraye bakoze inama ikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Iyi nama yigaga ku byakorwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi gihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kibifashijwemo n'abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bategujwe ko bagomba kuryamira amajanja ndetse ko baba bagiye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho avuye muri imwe mu mahoteli akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ku igenekerezo rya 21 mu masaha y'ijoro habereye inama ikomeye cyane y'abajenerali bavuye muri Kongo. Aba bajenerali bari kumwe n'abajenerali bo mu gihugu cy'u Burundi. Harimo Generali Christian Ciwewe, harimo Generali Ciko Citambwe ndetse amakuru akemeza yuko Generali Masunzu nawe yarari muri iyi nama. Aba nabo ku ruhande rwa FARDC, Generali Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi bagaragaye muri iyi nama. Muri Afurika y'Epfo naho hari abajenerali babiri bagaragaye muri iyi nama. Amakuru dufite akemeza yuko bari barimo kwiga imigambi igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo, ndetse u Burundi bukavuga yuko intambara zo muri Kongo zishobora rwose gutuma n'intambara ikomeza ikagera mu Burundi. General Neva yavuze yuko afite amakuru yuko M23 nimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo ubutegetsi bwa Gitega buzaba bugeramiwe. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara ndetse General Neva yateguje abanyagihugu ko bagomba kuryamira amajanja bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko gishaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Irya nino mu Burundi abasirikare baryamiye amajanja. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye babashyize ku mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Mu ntara ya Kirundo, mu ntara ya Kayanza ndetse na Cibitoke harimo kugaragara ibifaru byinshi hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakirimo gukubita agatoki ku kandi ko bakomeje imigambi yabo igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kumvikana n'u Burundi ko ngo bazatera igihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Ngo bazakoresha ibibuga by'indege byo mu gihugu cy'u Burundi maze batere igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Rwanda buherutse gutangaza ko bwabonye amakuru yizewe yemeza yuko ubwo imirwano yari irimo kubera mu mujyi wa Goma igihe M23 yigaruriraga uyu mujyi.
ubutegetsi bwa Kongo n'inyeshyamba za FDLR ngo bari bafite imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwari bwamaze kurunda ibitwaro bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Goma. Ziriya ntwaro zafatiwe ku kibuga cy'indege ngo ntabwo zari zo kurwanya M23, ahubwo zari intwaro zo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho yose aremeza ko Uburundi na Kongo bari mu migambi mibisha yo gufasha FDLR maze ngo bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Inama karahabutaka yaraye ibereye Bujumbura. Iyi nama yari irimo abajenerali ba Kongo nka Generali Masunzu, Generali Christian Chiwewe ndetse na Generali Chiko Chitambwe. Amakuru aremeza neza ko imigambi yabo ari imigambi yo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi bukubita agatoki ku kandi bukavuga yuko buzatera igihugu cy'u Rwanda. Ni nako bimeze ku butegetsi bw'u Burundi. General Neva yamaze guteguza abanyagihugu ko hagiye kuba intambara ikomeye mu Burundi, ndetse yababwiye ko bagomba kuryamira amajanja maze ngo bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda gishaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Tshisekedi ndetse na General Neva bakomeje gukubita agatoki ku kandi bagakangata bakavuga yuko bagiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeye cyane twamenye nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse na Chad bakomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21, indege itwaye abasirikare ba Afurika y'Epfo yaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Indege yavuye kandi mu gihugu cya Chad, nayo yazanye abasirikare ba Chad, yaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Chad ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje kwiyongera ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Iyo bageze i Bujumbura bakirwa n'ubutegetsi bwa Gitega bagahita bajyanwa mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko barimo kwitegura intambara ikomeye cyane, ndetse ko barimo gutegura urugamba rwo kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye, ndetse ngo bakazatera n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye mu gatondo k'igenekerezo rya 22 nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kwiyongera cyane i Bujumbura. Ibingibi kandi birimo kujyana n'intwaro zikomeye zirimo kuva muri Afurika y'Epfo, izindi zikava i Kinshasa zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko Uburundi bashaka kubukoresha nk'ibirindiro byabo maze ngo bakazahaguruka mu Burundi bagaba ibitero kuri M23 mu bice byose yamaze kwigarurira. Hari n'amakuru kandi avuga ko Uburundi buzakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ajya rero ni amakuru akomeye cyane yerekana ko intambara yaba igiye guhindura isura muri kano karere k'ibiyaga binini. Mu yandi makuru kandi yamaze kumenyekana nuko abasirikare ba SADC bafatiwe mu mujyi wa Goma barimo gutakamba basaba yuko barekurwa n'inyeshyamba za M23 bakabaha inzira bagasubira iwabo. Amakuru yatangajwe na Madame Bintou Keita, bosi wa MONUSCO muri Kongo, yavuze yuko hakenewe inzira yo kugira ngo abasirikare bari mu mujyi wa Goma bawuvemo. Ndetse Bintou Keita yavuze yuko hari abasirikare bahungiye muri MONUSCO bagomba kubona inzira maze bakayivamo bagasubira iyo bavuye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko muri MONUSCO harimo abasirikare ba SADC bayihungiyeho, ndetse n'abasirikare ba FARDC babarirwa mu gihumbi bahungiye muri MONUSCO. Aba bose rero nibo Madame Bintou Keita yararimo gusabira inzira ngo bave mu bigo bya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Hari n'abandi basirikare ba SADC bagera ku bihumbi bafatiwe mu bigo bya gisirikare bya Mubambiro ndetse no mu micungararo y'igisagara cya Goma. Abangaba nabo ngo bagomba kuva muri biriya bice by'umujyi wa Goma. Amakuru dufite nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bashobora gutangira kuva muri uyu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23.
Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Sadek ku munsi w'ejo M23 izabaha inzira maze bagatangira kuva muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru rero akavuga yuko Sadek nayo irimo gutakambira M23 ngo baborohereze rwose bisubirire iwabo. Abasirikare b'u Burundi barenga 130 bafashwe matekwa mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bacakiye matekwa abasirikare b'u Burundi barenga 130 bari binyegeje mu mujyi wa Uvira. Ibingibi byabaye mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 mu mukwabu ukomeye cyane wakozwe n'abarwanyi ba M23 mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba M23 ku igenekerezo rya 20 nibwo bageze mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ariko ntabwo baratangaza ko bigaruriye uyu mujyi. Abarwanyi ba M23 barimo kugaragara basaka inyubako mu mujyi wa Uvira ndetse barimo gukora umukwabu ukomeye cyane wo guhiga FARDC n'abarundi binyegeje irya nino mu mazu mu gace ka Uvira. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 22 abasirikare b'u Burundi barenga 130 bacakiwe matekwa. M23 yabafashe rwa mikono. Abarwanyi ba M23 babafungiye mu kigo kimwe hariya muri Uvira ndetse amakuru aremeza ko bahindutse imfungwa z'intambara. Ikigo cyari kirimo abasirikare ba FARDC mbere yuko bahungira muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Nicyo abarwanyi ba M23 barimo gufungiramo abazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko mu basirikare b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Uvira harimo Liyetona Bigirimana Pole. Uyu Liyetona Bigirimana Pole niwe wari uri kumwe n'abandi basirikare barenga 130 ubwo M23 yabacakiraga mu gatondo k'irigenekerezo rya 22. Abanyagihugu muri Uvira baravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi binyegeje muri uyu mujyi ndetse ngo hari n'abazalendo banze guhunga bakavanamo imyenda ya gisirikare bakinyegeza irya nino mu mazu mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kubahiga bukware, barimo kubahigisha uruhindu ndetse barimo kubacakira ahubwo barimo kubafungira mu kigo cya gisirikare cya FARDC muri Uvira. Abasirikare benshi ba Kongo bahunze umujyi wa Uvira berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Amakuru yemeza yuko batangiye guhunga ku igenekerezo rya 18 ndetse abambere barimo abakoloneli bari barongoye urugamba bo bahunze ku igenekerezo rya 17 mbere gato yuko M23 itangira gusatira umujyi wa Uvira. Ibintu birakomeye cyane kuko M23 yamaze gutanga gasopo ku bazalendo ndetse n'abarundi bose barimo kugaragara mu mujyi wa Uvira. Abarundi barimo kwita kuri isongoye. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 ibiziga birenga 30 by'abasirikare b'u Burundi nibyo byasanzwe mu gace ka Uvira mu micungararo ya kino gisagara. Amakuru aravuga yuko baba barishwe n'abazalendo cyangwa se FARDC ubwo barwanaga, bamwe bashaka gutorokera muri Tanganyika abandi bakababuza maze hakabaho ukurasana gukomeye. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 ndabamenyesha ko bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Gusa ntabwo barasohora itangazo bemera ko bamaze kwinjira muri uyu mujyi. Amasoko yanjye kandi yizewe muri M23 ndetse n'amakuru yizewe mvana mu gace ka Uvira aremeza neza ko intare za Sarambwe ziri muri uyu mujyi kandi ko zirimo kuwugenzura. Abarwanyi ba M23 barimo no kwerekeza mu bice bitandukanye aho ubungubu imirwano ikomeye noneho igiye kwerekeza mu bice bya Minembwe. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko intare za Sarambwe zambariye urugamba ziteguye kujya gutabara Iminembwe aho urugamba rukomeye.
ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe ndetse bigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyari Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho baravuga yuko urugamba rukomeye ndetse ko barimo gukinagiza FARDC. Twirwaneho yigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe ndetse n'ikambi ya Rubaya muri Minembwe nyuma y'urupfu rwa Generali Makanika wari urongoye abarwanyi batwirwaneho. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'aho abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe, ubu ngubu bigiye korohera M23 kugera mu gace ka Minembwe. M23 ngo igiye gukoresha indege bahaguruka ku kibuga cy'indege cya Kavumu maze berekeze Minembwe aho bagiye gutabara abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abanyagihugu b'abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'abamayimayi na FARDC. Urugamba rero rugiye gukomera. Twirwaneho irimo kurwana ndetse na M23 irimo kurwana, bose bashaka guhuriza hamwe. M23 iri mu misozi ya Uvira irimo kwerekeza Murenge. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza umuheto wabo, barimo guhangana n'abamayimayi na FARDC. Amakuru arimo kutugeraho avuye i Murenge aremeza ko ibyishimo ari byose mu banyagihugu nyuma y'aho Twirwaneho ikubise FARDC ikayirukana ku kibuga cy'indege. Abarwanyi batwirwaneho bagaragaye ku munsi w'ejo barimo kubyina intsinzi muri santere ya Minembwe. Komine ya Minembwe irimo kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho, barimo gusaba umusada kuri M23 nayo rwose iri mu nzira yerekeza Minembwe aho bagiye guhuriza hamwe imbaraga maze bagahondagura FARDC n'abamayimayi. Abasirikare ba Kongo bari muri kariya gace barimo kwirukanka bakimirana. Abasore batwirwaneho bariye amavubi, barimo kurwana nk'amadubu, barimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Barimo baravuga yuko bagomba guhorera urupfu rwa Generali Makanika wapfuye yishwe na drone z'igisirikare cya FARDC. Uyu Generali Makanika niwe wari urongoye abarwanyi batwirwaneho. Igisirikare cya Kongo cyaramwivuganye gikoresheje drone. Amakuru rero akavuga ko urupfu rwa Generali Makanika rwasize ubutwari bukomeye cyane mu banyamurenge. Abasore, abakobwa ndetse n'abandi bose bagifite agatege bafoye umuheto wabo. Baravuga ko byanga bikunda bagomba kwirukana abamayimayi na FARDC muri kariya gace, kandi ko urupfu rwa Generali Makanika rutagomba gusiga ubusa Minembwe. Ngo bagomba kumushyingura ari uko bamaze kubona intsinzi Minembwe. Amaraso ya Generali Makanika ngo agomba kuba itangiriro ryo gutsinda urugamba. Mu gihe rero M23 yo yakamejeje mu misozi ya Uvira ndetse abasirikare b'u Burundi bakaba barimo kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi, Minembwe naho urugamba rukaba rukomeye. Ndabamenyesha ko muri teritwari ya Rubero naho umuriro urimo kwaka. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira Rubero centre. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barimo gusatira Rubero centre. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aravuga ko mu masaha make cyane ari imbere icyicaro gikuru cya teritwari ya Rubero kiraba kigaruriwe n'abarwanyi ba Generali Makenga. Abasirikare ba Kongo kuva ku munsi w'ejo barirukanse barahunga. Abasirikare ba Kongo bahungiye mu mujyi wa Butembo. Ubungubu hariya muri Rubero centre nta musirikare wa Kongo cyangwa umuzarendo urimo kuhagaragara. Mbere yuko bahunga basahuye za butike ndetse na za magaze z'abanyagihugu. Nyuma rero yuko FARDC ihungiye muri Butembo, abanande bo muri Butembo nabo barimo gutabaza basaba M23 ko yabarengera. Za magaze zirimo gusahurwa, harimo kuba pillage yo ku rwego rwo hejuru. Abazarendo na FARDC ni bisuma ndetse barimo kugenda bagirira nabi abanyagihugu. Bariko barakubagura abigeme ku mugaragaro izuba riva.
abanande bo muri Butembo barimo gutabaza M23 ngo igire vuba na bwangu ibarengere kuko bamererwe nabi cyane n'abazalendo na FARDC. Koloneli Baraka Mutombo w'igisirikare cya FARDC yatorotse ajya muri M23. Ndasubiramwo. Koloneli Baraka Mutombo waruherereye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira yatorokanye n'abasirikare barenga 150 ba FARDC biyunga ku nyeshyamba za M23. Koloneli Baraka Mutombo yararongoye abakomando bari bajejwe gucungera umujyi wa Uvira. Benshi muri bo barirukanse bahungira mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Koloneli Baraka Mutombo yavuze yuko adashobora guhunga ndetse ko agomba kwihuza n'abarwanyi ba M23. Intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo zamaze kugera mu minwe y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Uvira. Koloneli Baraka Mutombo ndetse n'abasirikare barenga 150 batwaye intwaro zabo zose biyunga kuri General Makenga. Amakuru aravuga yuko ubwo abasirikare ba FARDC bahungiraga mu mujyi wa Karemi uherereye mu ntara ya Tanganyika, Koloneli Baraka Mutombo yavuze yuko adashobora guhunga. Yasigaranye n'abasirikare 150 mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Nyuma yaho rero yaje kujya muri M23 ndetse amakuru aravuga yuko yiteguye gukorana na bano barwanyi. Amakuru yizewe yatugezeho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'abarwanyi ba M23 yose arahuriza ku kuba Koloneli Baraka Mutombo wa FARDC yamaze kwiyunga n'abarwanyi ba M23. Ibingibi ngo byabereye mu gace ka Uvira. Koloneli Baraka Mutombo yigeze kumvikana avuga ko intambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo ari intambara zitari zikwiye kubaho. Koloneli Baraka Mutombo avuka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse amakuru aravuga yuko yarategereje ko M23 igera muri kariya gace ngo bakorane. Igisirikare cya FARDC amakuru arimo kugiturukamo aravuga ko uyu mukoloneli ngo n'ubundi yaba yarasanzwe ari umugambanyi. Bamwe mu basirikare ba Kongo baravuga yuko Koloneli Baraka Mutombo ngo bitumvikana ingene yagiye muri M23, bakavuga ko ngo yaba yarasanzwe ari umugambanyi ukorana na M23. Koloneli Baraka Mutombo rero yamaze kugera muri zino nyeshyamba muri Uvira ndetse amakuru aravuga yuko abasirikare 150 bari kumwe nawe nabo bemeye gukorana na zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru yizewe twamenye nuko Koloneli Baraka Mutombo ari umushi. Koloneli Baraka Mutombo avuka muri teritwari ya Karehe. Amakuru atugeraho aremeza neza ko Koloneli Baraka Mutombo ngo yaba yarasanzwe aziranye na bamwe mu bakomanda ba M23. Koloneli Baraka Mutombo ngo yarasanzwe aziranye cyane na General Byamungu dore ko nawe avuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu rero ngo byaba bigiye kuba magwi hagati y'abano basirikare bakomeye kuko ngo bagiye gukorana mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Koloneli Baraka Mutombo yegeze kumvikana avuga yuko ubuseruko bwa Kongo bukwiye kubona amahoro. Icyo gihe yavugaga ko intambara zose zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo ari intambara zitagakwiye kubaho mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwaba bukemuye ibibazo by'abakongomani. Abarimo kumushinja kuba umugambanyi rero barimo gufatira kuri aya magambo yigeze gutangaza bakavuga ko nta kabuza yari intasi ya M23 ndetse ko yari umugambanyi ukorana na General Byamungu na General Makenga. Ntabwo ari ubwa mbere abarwanyi ba M23 bunguka abakoloneli bakomeye bavuye muri FARDC. Mu minsi yashize umukoloneli witwa Paruku Shadrake wari uri muri teritwari ya Masisi yatorotse igisirikare cya Kongo yiyunga ku barwanyi ba M23. Koloneli Paruku Shadrake w'igisirikare cya Kongo icyo gihe yatorokanye n'abasirikare barenga 120.
Amakuru rero arimo kutugeraho aremeza ko ibintu bikomeje kugora cyane FARDC. Abakoloneli ndetse n'abasirikare bafite intwaro barimo kuva mu gisirikare cya leta bakajya muri M23. Ibingibi kandi birimo kwiyongeraho abasirikare barenga 6,000 bafatiwe ku rugamba maze bakajya guhabwa imyimenyerezo mu bigo bya gisirikare bya Rumangabo ndetse na Rucuru, nyuma yaho bakiyunga kuri M23. Ubu ngubu nabo bakaba baragiye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Ni igihombo gikomeye cyane kuri FARDC. Iyi ngiyi ni intsinzi ikomeye cyane ku barwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 nabo barashimira cyane Colonel Baraka Mutombo. Abarwanyi ba M23 baramushimira icyemezo cyiza yafashe ndetse bagahamagarira abasirikare bose ba Kongo gukurikiza iyi nzira ya Colonel Baraka Mutombo. Abasirikare ba Kongo ngo ntago bakwiye gukomeza kurwanira ubutegetsi butabitayeho. Abasirikare ba Kongo ngo ntago bakwiye gukomeza kwica abene gihugu, ahubwo bakwiye kwihuza na M23 maze bagaharanira uburenganzira bwabo mu buseruko bwa Kongo. Mu yandi makuru arimo kutugeraho avuye mu buseruko bwa Kongo, nuko ibiziga bigera kuri 17 by'abasirikare b'u Burundi byatowe mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, ibiziga 17 by'abasirikare b'u Burundi byatowe mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ntabwo biramenyekana ababishe, gusa byagaragaye ko ari abasirikare b'u Burundi bafite imyenda yabo y'igisirikare cy'u Burundi ndetse bafite n'amakarita baranga y'igisirikare cy'u Burundi. Ibi biziga 17 byabonywe n'abasivile mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Byabonywe bigaragara yuko bimaze kwangirika ndetse amakuru akavuga yuko haba hashize nk'iminsi 3 aba basirikare bishwe. Ntabwo biramenyekana ababa barishe aba basirikare b'u Burundi. Ibi biziga kandi bije byiyongera ku bandi basirikare ba Kongo baguye mu gace ka Uvira ubwo bari barimo kurwana n'inyeshyamba z'abamayimayi ndetse n'abazarendo. Habayeho ukurasana gukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho abazarendo barasanye n'abasirikare ba Kongo. Abasirikare ba Kongo bafite amapeta ya koloneli ndetse na ba majoro basanzwe mu mabarabara bishwe hariya mu gace ka Uvira. Amakuru arimo gutangazwa n'abanyagihugu mu gace ka Uvira aravuga yuko abazarendo ndetse n'abamayimayi baragiye Mutomboki aribo baba barakoze ubu bwicanyi bukomeye cyane bwabereye muri kariya gace. Hari amakuru avuga yuko abamayimayi baragiye Mutomboki baba barageze muri kariya gace ngo bakaba barimo gukora ubwicanyi bukomeye cyane. Aba bamayimayi ngo bongeye kuzuka kandi bafite ubugome bukomeye. Abamayimayi baragiye Mutomboki ndetse n'abandi bazarendo ba FARDC ngo nibo baba barahanganye mu buryo bukomeye n'igisirikare cya leta ndetse n'abarundi. Biravugwa rero ko aba basirikare bapfuye bishwe n'abazarendo ndetse na mayimayi rayiya Mutomboki. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi barimo kwita kuri songoye muri Kongo ndetse amakuru akerekana ko ibiziga byabo birimo kwangirika. Amakuru yandi akomeye cyane yamaze kumenyekana nuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo gutegura intambara ikomeye cyane. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zikomeje kugera i Bujumbura. Abasirikare benshi ba Kongo n'ibitwaro biremereye bakomeje kugera i Burundi. Biravugwa yuko baba bagiye gutangiza intambara ikomeye baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Gusa yandi makuru aravuga yuko interahamwe za FDLR, abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi baba bari mu migambi mibisha igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Indege z'igisirikare cya FARDC zirimo kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri, indege enye z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura.
mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 20 rishyira igenekerezo rya 21 indege itwaye abasirikare ba Kongo nayo yageze ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba FARDC b'abakomando bageze ku 3,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko ari abakomando b'abahibu ndetse n'ababandi biyita za Kagoma, ngo ni abakomando bakomeye cyane barwana aho rukomeye, bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo nazo zikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Nta wamenya ibigiye kubera mu Burundi. Hari amakuru avuga ko FARDC yabigiye kugaba ibitero mu bice birimo kugenzurwa na M23 byegereye umupaka w'u Burundi. Hari n'amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi na FARDC baba bagiye gufatanya maze bakarwanya M23 baturutse mu Burundi. Mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 20 rishyira igenekerezo rya 21 amakuru yizewe twavanye ku kibuga cy'indege i Bujumbura ndetse amakuru twavanye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare 3,000 bageze mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare 3,000 ngo baturutse Ikisangani. Ni abasirikare batojwe mu buryo bukomeye, ngo ni abakomando b'abahibu babandi biyita ibihunyira ndetse na za Kagoma barwana aho rukomeye. Aba bakomando rero ngo bajyanywe mu kigo cya gisirikare cy'u Burundi aho barimo gukorana n'abandi bakomando b'igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi kandi abasirikare ba FDLR nabo barimo kwinjira mu Burundi. Biravugwa yuko bagiye gukorana mu rwego rwo kugaba ibitero bikomeye kuri M23. Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kongo bwasabye ubutegetsi bwa Gitega ko babatiza bazariyeri cyangwa se bakabatiza igihugu cy'u Burundi bakagikoresha bagaba ibitero kuri M23 mu buseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi baba bagiye gukoresha ibibuga by'indege biri mu Burundi ndetse bakanakoresha ubutaka bw'u Burundi mu gutera M23 mu bice bya Kamanyora muri Uvira ndetse n'ahandi. Amakuru kandi aravuga yuko abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu Burundi nabo baba bagiye gufasha bano basirikare ba Kongo n'abarundi mu kurwanya M23 baturutse mu Burundi. Gusa abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura iby'iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo baravuga ko General Evariste Ndayishimiye yaba arimo kwikwegera akarambaraye, ngo ni amakosa akomeye cyane ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye gukora mu gihe bahitamo kugaba ibitero baturutse mu Burundi bakarasa M23. Birasigura yuko umujyi wa Bujumbura nawo urabugiye mu kaga gakomeye. Umujyi wa Bujumbura uherereye mu birometero bigeze kuri 27 gusa uvuye muri Uvira. Bisiguye yuko abarwanyi ba M23 bakoresheje tire d'artillerie, bakoresheje bya bitwaro byabo birasa mu ntera ndende bashobora kurasa i Bujumbura bibereye mu misozi ya Uvira. Ibingibi rero biraba bisiguye ko General Neva akururiye igihugu cy'u Burundi muri iyi ntambara nk'uko abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura iyi ntambara barimo kubisigura. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko indege zigera kuri 5 z'igisirikare cya Kongo ubungubu ziri Bujumbura. Mu ijoro ryakeye indege yazanye abasirikare yasubiye muri Kongo mu mujyi wa Kisangani. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko i Bujumbura hari hasanzwe indege y'igisirikare cya Kongo. Uyu munsi mu gatondo indege zigeze kuri 4 za FARDC zikaba zongeye kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Indege zikomeye cyane za gisirikare harimo za kajugujugu ndetse n'izindi ndege igihugu cya Kongo cyaguze mu Buhinde. Hari amakuru avuga ko izi ndege ari indwanyi mu buryo bukomeye. Indege zaguzwe mu Buhinde zamaze kugera i Bujumbura. Izi ndege ngo nizo zitezweho kugamburuza abarwanyi ba M23.
Amakuru aravuga yuko FARDC, Abarundi ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo bagiye gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byo mu buseruko bwa Kongo. Hari n'amakuru avuga yuko baba bagiye gutangiza ibitero bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. FARDC kandi ngo irimo gukubita agatoki ku kandi ikavuga ko byanga bikunda igomba kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Ubutegetsi bwa Gitega bukomeje gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyi ntambara barimo kurwana muri Kongo. Muri iyi minsi ariko bahuye n'ibyago bikomeye cyane. M23 yarabakinagije irabavudukana mu buryo bukomeye. Abasirikare b'u Burundi byari byitezwe ko bazafasha FARDC mu gucungera umujyi wa Goma ariko byabataye kuwa amazi. Abasirikare b'u Burundi byari byitezwe ko bacungera umujyi wa Bukavu, ibi nabyo byabataye kuwa amazi. Ikibuga cy'indege cya Kavumu, ibice bya Kamanyora, ibice bya Warungu ugakomeza werekeza muri teritwari ya Uvira, hano hose abasirikare b'u Burundi bakubiswe inshuro. Ubu rero amakuru aremeza yuko ibitero bikomeye bigiye guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi bikibasira ibice birimo M23. Mu gihe rero amakuru amwe n'amwe arimo kutugeraho avuga yuko zino ndege za gisirikare za FARDC ziri mu Burundi zaba zigiye gukoreshwa mu kugaba ibitero ku buseruko bwa Kongo, hari n'ayandi makuru avuga yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanije na FDLR ahubwo ngo baba barimo gutegura ibitero bigamije kubangamira umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za FDLR ziri mu Burundi, imbonerakure ndetse n'abasirikare ba Kongo ngo barimo kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gukorana imbonankubone n'inyeshyamba za FDLR zamaze kwinjira mu Burundi. Inyeshyamba za FDLR zirimo guhabwa ibikoresho bikomeye bya gisirikare mu Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko biteguye gukoresha ishyamba ry'ikibira maze ngo bagahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ayandi makuru rero akemeza ko izi ndege z'igisirikare cya Kongo ngo zaba zageze mu Burundi hagamijwe kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ni amakuru ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Gusa na bino bintu biteye ukwibazwaho. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko bushaka kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bwateye iyo ntambwe buvuga yuko buzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu rero indege za gisirikare za FARDC ziri mu Burundi, byongeye gutera ukwibazwaho gukomeye cyane niba koko u Burundi na FARDC badafite imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.